Ka election jet president bathamai ka Giant Hills Truck Owners Association JHTOA lingba ka secret ballot kabalapan long haka artre ulber arhajar arpunrio hajan toll gate nyomer Yalong West Giant Hills District haka jing penyat umuktiar uba marbhaki rembai bat chairman kanig election uba smen kendaj kalong ka bayat bat yat renti bat kinong tap vote ki badai ki trai trok ru klemi bani shimban tashit raham yakani ka kam president ladan hado saungot kibia khon kenthop yo ba balen thubru uba nang ai bor mi sutnga uba hei bor siang shai barba washing roy rembai hadin ke jing nyaw yo ki vote la job ya ka kam dau ba balen thubru ubla yo shispa arpu pra vote uba balan hadin ke jing shajir kom president bathamai jo JHTOA ula kular ban ai ke jing shakri met pat ban sem da ka khoj ka basuba na ka banta ka jing man toy ki trai truck pat kinong nya truck ya tani ka jing yakun da perdi gini kisungut da job da ma balen tugro kumle sibon we kumle yaki nong e contest plus yaki nong pulai gani ka negasi kamu masmen sekretari yang ka ilka ambi hiju por wo wino ma wan bha kamu leader sarkar hi wo pelai ni kasi hagani ga jinga thabot yang I kam gitro anar hiju por ikhule ya baro ki membar ki tre truk kuda wan pelaj por kuda wan yasim beta kani to ke kamyap kam bim yang I baro skatu hiju ya kelam ju ya tur ju elai luti ba iga nei beta ga yap im yang ga jai bru yang I yu luti ni sakmat mandas dang ikau kure jaga ni kam ngan gali yang nga kun tu ba pi kam ki paj ba mo yu chania bidukat yang ada ni la chania bidukat yang amut semen ye poi sawan da nga kun tu jur ye ki paj ba wan wa em kate ke jing snau kate ke jing ngai ke wa umi sakmat ku ya kre ni beta ke imlang salang awan ke kubor ko nga masay ja sa figi pa ba em kamu yo wan sa kamitin em kam ya sim bentalang yo ugi ula iwan kam la den wa e ku bit ne wa pentut ya I haginu ki benta kat wanite yang ban kama ban yang sai cisi lada kani keluti man ka keluti kawa kat kami jing yo dan ni jing pai yang yo ba nagaliang pai ba laman da trang sikit ki da kwa sikit ki ga te jing yetli wala da bon tli ki te ki sen ki wami kudjai te ki sen lang ayo kat ka man gatte lada em ki nong yalam ki wa ya chakmat dik wa biang yo luti wa yo kre lang bai pai ba chiruk chilang kadwa hamar de tin bo dai ni chakmat kat dang snau gi ho kre skri phi ngau skri met po mesin dewa khoi dewa suba diwa yatip lang diwa imlang haginu inu benta mau em ko te kam ko arsap ar benta dikite gi kitin kentu ya phi wat nagaliang gi wabun walang gi membar yang ka tre trok le mau em ko te ke jing snau phi wani wa phi wa ya bu nut ya bu po phi nga nagaliang nga wat le dikitu ki wa persa jur yang ale khut ba ya wan ya kre lang kani ka kam to ko wa em kam mani kam ka wi ka siu kam ko wi ka pliang ite do ni ko bor ko wi wan ra hai wan jing kwa yang I kam wo bon walang ka general meeting mani khat wi ji hai tai office bypass joy daw yi I ya kinong git kam man yang di office viral waro mestep wi ji khat wi ji po Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita.
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.